السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی آشوتی، یعنی آشوتی فعل څه معنا لري او څنګه په پریزون، فوتور سامپل، پاسې کمپوزې او لامپارفی کې کنجوګې کولی شو. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. آشوتی معنا اخیستل، یعنی یو څه خرید کول. او دا آشوتی فعل په پریزون کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. j'achète، 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 tu achètes، tu achètes، tu achètes، il achète، il achète، il achète، elle achète، elle achète، elle achète، nous achetons، nous achetons، nous achetons، vous achetez، vous achetez، vous achetez، ils achètent، ils achètent، ils achètent، elles achètent، elles achètent، elles achètent. او همدا آشوتی فعل په فوتور سامپل کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. j'achèterai، 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 tu achèteras، tu achèteras، tu achèteras، il achètera، il achètera، il achètera، elle achètera، elle achètera، elle achètera، nous achèterons، nous achèterons، nous achèterons، vous achèterez، vous achèterez، vous achèterez، ils achèteront، ils achèteront، ils achèteront، elles achèteront، elles achèteront، elles achèteront. او همدا آشوتی فعل په پاسې کمپوزې کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. j'ai acheté، j'ai acheté، j'ai acheté، tu as acheté، tu as acheté، tu as acheté، il a acheté، il a acheté، il a acheté، elle a acheté، elle a acheté، elle a acheté، nous avons acheté، nous avons acheté، nous avons acheté، vous avez acheté، vous avez acheté، vous avez acheté، ils ont acheté، ils ont acheté,
Ils ont acheté. Elles ont acheté. Elles ont acheté. Elles ont acheté. او همدا acheté فعل په لامپارفait کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. J'achetais. 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 Tu achetais. Tu achetais. Tu achetais. Il achetait. Il achetait. Il achetait. Elle achetait. Elle achetait. Elle achetait. Nous achetions. Nous achetions. Nous achetions. Vous achetez. Vous achetez. Vous achetez. Ils achetaient. Ils achetaient. Ils achetaient. Elles achetaient. Elles achetaient. Elles achetaient.